Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Kinyamupira TV aho muri hagiye hatandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nshimira buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri Kinyamupira TV kugira ngo ajye adukurikirana mu makuru y'imikino ya buri munsi. Bazaniye rero amakuru yo muri Lion Sport. Ikipe yawe rero ya muri Rwanda Premier League bihagaze bite, cyangwa se ikipe ukunda muri Rwanda Premier League iri ku mwanya wa kangahe? Ariko uno munsi turagaruka cyane ku ikipe ya Rayon Sport kubera ko niyo twabashije kuba dukoraho. Mu bindi biganiro bigiye bitandukanye nabwo tuzagenda dukora ku yandi makipe agiye atandukanye. Rwanda Premier League rero umunsi wayo wa kane warakomezaga muri iyi weekend, witwa Rayon Sport cyangwa se ikipe ya Rayon Sport ubwo yahuraga n'ikipe ya Rutsiro ni ku munsi wo kwa gatandatu. Ni umukino rero waje kurangira ari ibitego 3-1 gusa umukino wadusigiye ibintu byinshi, umukino wasize ishusho ihamye cyangwa se wasize bimwe mu bigiye bitandukanye abafana ba Rayon Sport uko bagiye babibona cyangwa se uko birimo biravugwa hano hanze. Ikipe ya Rayon Sport rero nyuma yo gutsinda ibitego 3, ibitego byiza cyane cyangwa se bimwe mu bitego ikipe ya Rayon Sport yatsinze itaherukaga gutsinda. Rayon Sport rero ntabwo yaherukaga gutsinda ibitego 3 gusa yaje kuba itsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3. Igitego cya mbere cyaje kuba gitsindwa n'umukinnyi w'ukwezi kwa 9 muri Rayon Sport yitwa Tambwe Gurwale ku munota wa 10, ku munota wa mbere nako yari yabajije kuba aterekamo igitego witwa Tambwe Gurwale. Igitego cya kabiri rero kiza gutsindwa n'uwitwa Bigirimana Abedi. Uyu nguyu rero inkuru rimo nuko ari bwo bwa mbere kuva yagera muri Rayon Sport atsinze igitego. Igitego cya gatatu rero ari nacyo gisoza match cyangwa se ariyo finishing ya nyuma n'uwitwa Aziz Basane Kulanya, n'umunya Cameroon. Uyu nguyu nawe ubona ko ni umukinnyi wazamuye urwego, umukinnyi wihuta, umukinnyi ufite high speed iri hejuru, umukinnyi witwa Aziz Basane Kulanya nawe wabonye ko yazamuye urwego. Ikipe ya Sport rero nyuma yuko iri gutozwa n'umutoza wungirije ari we Haruna Feruzi, ku mukino we wa mbere atoje ya Rwanda Premier League abashije kuba yitwara neza kubera ko abatoza bakuru babaye bahagaritswe ni ikipe ya Rayon Sport. Gusa ibyo si byo tugiye kugarukaho, ahubwo ikipe ya Rayon Sport tugiye kugaruka mu bibazo biri mu buyobozi. Ikipe ya Rayon Sport rero bamwe mu bayobozi bayo abitwa ba Twagira Yesterday, ba Muvunyi, ba Muhirwa Prosper, abo bombi rero ni babasaza b'ikipe. Ikibazo tugiye kuganiraho ni ikibazo kimwe gusa, ndabaza kuri buno buyobozi cyangwa se ndababaza mwe mukurikirana ikipe ya Rayon Sport ku munsi maze tugende tubisesenguraho, tugende tubiganiraho gake gake, kubera ko hano na handi wasanga amakuru meza y'imikino agezweho y'ikipe ukunda atari hano kuri Kinyamupira TV. Werera icyo usabwa ni ugukora subscribe maze ubundi ugakanda kukazogera kugira ngo video tujyaje dushyiraho ikindi gihe ijye ihita kugeraho 5 kuri 5. Reka rero dutanye mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero haravugwamo ibibazo ko abasaza bamwe muri bo bagenda bavuga ko ari abikipe cyangwa se aba basaza ngo nabikipe. Ikibazo ndababaza kiragira giti, ikipe ya Rayon Sport itayobowe n'abasaza cyangwa se iramutse iri ukwayo ari ikipe nk'izi ngizi zisanzwe zindi tubona zitayobowe n'abantu bangana gutya, ikipe ya Rayon Sport yabibayeho gute? Icyo ni ikibazo mugomba kunsubiza hano muri comment maze ubundi tukagisesengura tukumva uko bihagaze. Mu gihe rero muri kwibaza ibyo mugiye gukora, reka tube tuganira kuri aba basaza. Aba basaza rero nyuma y'uko witwa Muhirwa Prosper rero yanditse ibaruwa ayandikira umuyobozi, abayobozi cyangwa se association Rayon Sport, abamenyesha ko uwitwa Twagira Yesterday yitandukanyije nawe, mu kuvuga ko nawe yabigizemo uruhare kugira ngo umutoza abe yahagarikwa. Gusa Muhirwa Prosper we yavuze ko ibyo bintu watabirimo, ahubwo ari icyemezo cya Perezida Twagira Yesterday yifatiye ku giti cye, bidakwiye kwitirirwa association Rayon Sport. Ayo makimbirane agenda aboneka hamwe mu ikipe ya Rayon Sport rero nibyo bigenda biteza umwuka mubi, ndetse bamwe bakanavuga ati ikipe ntabwo ari iyabo, ikipe ntabwo ari iyabase, ahubwo ikipe baje bayisanga kandi bazanayisiga iyoborwe n'abandi. Niyo mpamvu bakwiye kwicara
bagacisha make cyangwa se bakaba baganira bagahuza kugira ngo hongere agarukemo umwuka mwiza mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa iyi kipe ya Rayon Sport rero si ibyo gusa, kandi ikipe ya Rayon Sport rero perezida Twagirayezu Stade ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo match yarangiraga Rayon Sport itsinze ikipe ya Rutsiro, uyu perezida Twagirayezu Stade yatanze prime y'ibihumbi 150 kuri buri mukinnyi, kandi ntabwo yari yabibabwiye ko ari buyabahe, gusa byaramushimishije ahita avuga ati buri mukinnyi wese agomba kumuhereza prime y'ibihumbi 150. uyu Twagirayezu Stade kandi si ibyo gusa, muri ubu buyobozi bwa Association Rayon Sport Twagirayezu Stade yagiye asokeye igihugu, ikipe ya Rayon Sport asokeye igihugu no bwaje gukurwamo n'ikipe ya Singida Black Stars, ariko Twagirayezu Stade yakoze urugendo shuri ajya gusura ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania, agerageza guhura na bamwe mu bayobozi ba Young Africans, cyane ko yahuye na perezida Injiria Hersi Saidi. uyu nguyu rero ni president wa Yanga, ni umugabo ukomeye cyane ufite izina hano muri Afrika y'Uburasirazuba ndetse n'ahandi agiye atandukanye, arazwi cyane. uyu mugabo ni umunyamupira ukomeye cyane. Twagirayezu Stade rero yagiye muri Tanzania ajya kureba imibereho y'ikipe ya Yanga, kuko ikipe ya Yanga igereranywa n'ikipe ya Rayon Sport kuko ni ikipe z'abafana cyane, ni ikipe nyine zijya guhuza karakteri, uretse ko nyine muri Tanzania bo umupira wabo wateye imbere cyane, ntago ari nko mu Rwanda. Gusa Twagirayezu Stade yagiyeyo ajya gukora urugendo shuri areba uko Yanga ibayeho n'ibiki byose, agaruka hano mu Rwanda. rero Twagirayezu Stade ageze hano mu Rwanda rero ibintu ntibyakomeza kuba byiza ko ikipe ya Rayon Sport yari ihagaze nabi cyane mu musaruro mu kibuga. ubona ko ikipe ya Rayon Sport rero yasabwaga gukora ibintu byinshi kugira ngo ibe yabasha kongera gushimisha abakunzi bayo cyangwa se kongera gushimisha abayobozi bayo ku bijyanye n'umusaruro. Ikipe ya Rayon Sport rero si ibyo gusa, kandi Rayon Sport rero kuva Rwanda Premier League yatangira kuri ubu ngubu rero ikipe ya Rayon iri ku mwanya wa 2 n'amanota 7 kubera ko yatsinze match ya Kiyovu, inganya match ya Gasogi, maze ubu ngubu itsinze match ya Rutsiro. urumva ko rero na amanota 7, irushwa n'ikipe ya mbere amanota 5 kubera ko ikipe ya mbere ni Police Football Club ifite amanota 12. Mukeba wayo APR bahangana cyangwa se umukeba w'ibihe byose, APR FC iri ku mwanya wa 5 n'amanota 6. urumva ko ikinyuranyo ari inota rimwe ikipe ya Rayon Sport irusha ikipe ya APR FC. Ikipe ya Rayon Sport kandi si ibyo gusa, kandi irakomeza imyitozo mu yindi mikino, irakomeza imyitozo muri no minsi kugira ngo yibe yakitegura umukino utaha, kuko Rayon Sport bimwe mu bibazo ifite rero ni ibibazo mu bijyanye na defense, kubera ko defense irinjizwa cyane, kubera ko ikipe ya Rayon Sport mu mikino imajije gukina ya competition cyangwa ya Rwanda Premier League yinjijwe ibitego 2 kuri match ya Gasogi, yinjizwe igitego kimwe kuri match ya Police Football Club, none yinjijwe n'igitego kuri Rutsiro. urumva ko rero ni ibitego 4 yinjijwe mu mikino, muri iyi mikino 3 ikipe ya Rayon Sport ikinnye yinjijwemo ibitego 4. urumva ko ku ikipe nk'iyo ngiyo ikomeye cyangwa se kuri senior team ni ibintu bitari byiza cyane kwinjizwa, ari nako bakomeza kubura gukipinga ama clean sheet yabo kugira ngo babasha kwitwara neza. ngibyo rero ibiri kuvuga muri Rayon Sport. gusa ikibazo nari nababajije, muraza kunsubiza muri comment, dore ko n'aba legend bavuze ko ikipe ya Rayon Sport bamwe mu bayobozi atari cyo gihe bakwiye kwitana ba mwana, ahubwo bagakwiye gushyira hamwe bakababasha kuganira neza kuri ikipe yabo kugira ngo umusaruro ube waboneka mu yindi mikino ikurikira. ngibyo rero ibiri kuvugwa muri Rayon Sport ni byinshi, ntabwo twabivuga ngo tubiragize. Ku yindi video rero ikurikira turaza kuganira no ku ikipe ya APR FC nayo ikomeje kwitegura, dore ko muri iyi weekend yakinaga n'ikipe ya Mukura Victory Sport. umukino waje kurangira rero ari igitego kimwe cya APR FC ku busa bw'ikipe ya Mukura Victory Sport yahariye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Izi kipe zombi rero ntago zagaragaje urwego rwiza cyangwa se ntago zagaragaje umusaruro mwiza mu marushanwa mpuzamahanga, haba CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League.
aya yombi rero yaje kuba aviramo ku mutaru. Gusa ikipe ya Rayon Sports niyo kipe hano mu Rwanda yabashije kugera kure muri ino mikino mpuzamahanga ubwo yageraga mu matsinda mu mwaka wa 2018 ihura n'ikipe yitwa Costa del Sol ikabasha kuba yayikuramo yayisezerera. Ikipe rero yaje kwita isezererwa n'ikipe ya Enyimba FC mu gihugu cya Nigeria, niko kugaruka rero ariko Rayon Sports yageze mu matsinda. So na yindi kipe rero mu Rwanda irabikora. Abareyo amakuru ni menshi cyane ntago twavuga ngo tuyarangize. We rero icyo usabwa wowe uri hano kuri uno muyoboro wa YouTube channel, kora subscribe, nyamuneka kora subscribe maze utange igitekerezo cyangwa se utange comment utubwire next time cyangwa se ikindi gihe video twabasha kuguhereza ku ikipe yawe ukunda, haba Magaju, haba Kiyovu, haba Rutsiro, haba Marine, haba Tense n'izindi nyinshi cyane, tutibagiye n'izi ngizi zikomeye APR na Rayon. Zombi zose hano tuzajya tuzivugaho, twe nta kipe tujya dutoranya, twebwe amakipe yose tuyavugaho yose na handi wabisanga atari hano kuri Kinyamupira TV. Wowe kora subscribe, ukande na comment kuko igitekerezo cyawe ni inyunganizi zikomeye cyane, igitekerezo cyawe ni inyamibwa, maze kugira ngo ube wabasha kuba wadukurikira umunsi ku munsi 5 kwa 5. Ndabashimiye rero abo twabanye ku munota kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byiza bya Kinyamupira TV.